ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. UMDC Kaliang Persya naga Sengtri Mall Congress uba Andrew A. Shulai ula kibitar badmi na po ka dorbar halo ka jingbamdan ka motion jong hagathop jang ka dorbar liur ka bashisngi kabla long ha ka pratrik unaitung. Uba Shulai ula aya ka motion halo ka jingdan kam ban pentrikam ya ka e-governance bad ka digitization ha GHADC bad ula dawa ya ka jingpensyai no chairman babalay ba omshim labu ya ka nikamat ha ka dorbar. Dr. Shangpung la pentip baro artli kam la pentrikam daga GHADC kum tau la kentan pan pendrung ya ka motion banyakran. Uba Shulai la kenthop persya yu chairman bar la pentip watang website jang GHADC omshim la update hatu ka dekini ka bapi pentrikam mi ka digitalization la kliu Andrew pan mi no ni dorbar pan persya ya ka jing kentat ya ka motion jang do chairman. Hading kini la dan ka kentak li jing kli ka majulang berkejing dorbar kelakan mau buramru iki arngut ki MDC berem ke belaklat no ulit saran kso berulit pile monling do. As per the rule number 62 of the thing, the chairman shall decide on the admissibility of a motion and shall disallow any motion if, in his opinion, does not comply with the provision of the rules regarding admissibility. I want to know from him, what mistake is this motion? What is the mistake in this motion and why do you have to reject it? Because you cannot just simply reject anything which has come here. The rule says, there are certain set of rules which if the motion is something, then but I didn't find anything illegality in this motion. So I demand first from your chair to give me the answer for that. Jika berbeda motion prorapi, teman kalau tinggi mungkin isi kamu juga digitalization ada apa department. Yang kita itu tekan dari yang teman manusia kami dalam keadaan house, maka digitalization dapat kami juga digitalization di department yang kurang ini. I'm so chairman, that's not part of the rule. So sorry, kita untuk rules to reject the motion. There are certain rules that are reject the motion. Every rules were laid down. Letak against yang atas melakukan rule legislative contain argument, it shall not refer to conduct of a person, it shall not raise a question of privilege. Now, where do you implement? Can you motion of e-governance and the council of digitization? Ini pun implement hari ini. Tahu website yang mesti council lah, hopet kat ni, siang muncul, kami yang hakimuran, tahu magan bertu, makimutan, implement mereka. Memang menjadi baru-baru. Kini isu orang ada discuss importance of the house. Kemudian dia ada makan. I thought you are an educated person. You are an educated person, you should know what to reject, what to reject. Kita berpikir illegal. The point of rejection doesn't fall in line with the rules of procedure in the house. Dalam illegal. Mere board ini, orang isu importance ini, orang issues for discussing your penderaan, kui letak. Council bilang ini, kita reject dan ground meaningless. Memang tak ada point. Mr. Chairman, kami how concession di apa rekrutnya? Bangla dunia bincang apa minang house. Nak lawan business, ijai isi kau isi chong sikit sejak dah. Orang isu discuss, ni lah discuss. Kita ini poin yang mana? Poin yang isu yang contribute. Poin yang isi, kalau pembahasan yang ini juga ni. Handai tiba-tiba dah nak boleh yang ni. Kapan ni kau nak boleh kami penduduk ini? Mana ni poin ini? Kami nak concession ni, chairman dengan luar ini mensapa. Poin orang isu orang ini untuk rakyat against isi orang isi orang. Rakyat ini yang perlu dari kelam lebih dari ajar semua. Untuk iwan-iwan target ini macam ni. Uyu yang yang ini you yang jumlah, beliau juga rakyat isu bukan paham. Jadi kalau kita iwan, kalau kita rakyat kami ini isu, the boy ini isu, the boy rakyat kelam lebih paham. Tapi council pihak you, let all. Kalau kami try pihak yang let all pihak you. But we just started at Capital Fee.
man le untuk ada di tuan man kami tengah hari jam sub session sapa sing itu kata dengan kan kini mana ini dalam question ini kami jom target ya isi hewan mampam hari ada isu bukan bahagia hari hello ada no discuss the house kami dengar question Abu Chura reference at house what's the meaning of talking in the house ni kami tunduk dari bawah kami kata ketika rasa kami pada plek isi tiada pada benda kata untuk buat benda ni kan ihok kena ni dan pun untuk benda ni Andre ini kata cak Vietnam masa pun kelam ini dapat jak orang di house dan negara dah hias tu orang di house ni dia berdua ni emotion debate oleh kelam ini dan sab ngasah kata musuh session lah madam dah put session lah kami formality ini dan sab ngapa sab sekali Boleh semua. Kita hari itu berlepas, buat sebentar session. Teman dia macam cuma naik ke bawah, kayu reject, kayu pujian itu, musuh. Karena semua reaksi dalam semangat terpekan di session, session kamu pujian ini musuh dia. Hawa pujian hawa musuh itu kamu ulah semangat. Ikut ulah semangat sama kamu pujian ini. Kita dalam dia semangat kami ke bawah mau reject dia itu musuh. Yang mana sebentar sebentar, saya keluar empat ini. Kong, tu haji tu waktu tu kemusuhan ke orang Andrew, haji tu oleh distillation ni kini kan, council mah department compare untuk council yang ini, teman negara yang council, negara yang council man ni, apply council, man ngai emi ke board tu ngah, jika ye go reject jika you accept mah ke rule seklam si go, wai kawan ke bentar kumci bah ngakam cerman you kam de rules 1 to 3 program si go ong wa mentionate wa cerman kawan kum clear kawan kumci you mai kam de kon 3 1 to 3 tete da ngakam cerman le ma kani ga motion ko ra do man riu manu leader of person na man ko si ko ban kani kali ngakam cerman man kam de rules 1 to 3 man you reject kani ka motion jeng dem you len jiskiat dan man kalian ko opposition man ke kamera mengki mo kam tu dan kasi ong wa kat udara opposition man ni udah house kam tu karena kalian dan iyo orang di mentang dengan kam cerman man boring dengan rules and regulation yang council hi wa common pleasure wat common reject wat common pudiang le jadi question le ni jadi ni tu emotion ko ra ki yang opposition nga kate ko kelang di mentang man ngam ni yo ni por kan ik sarkar MPP hawan wan yang ini yang opposition wan rai ya ki issues ko bon hite reject ki question na jo penduk ki clear ki ni na poi ka pot ko wa too much ka kom le bor yang ni sarkar hawa ka motion ngorai man very valid motion phang i governance phang decision yang council or yo mbiang bha kre kam ki hani valid ki out very any valid reason nam reason na daw ko reject ki ka handrai daga board chairman da ang ka rule 62 yung conduct of the council rules to ang chairman ye you reject ya kaji lada chemu if it does not comply with the provisions of rules regarding admissibility of motion tadi letak wadat personal attack you anyone ni letak ikram sabar council letak ni issue ya kiwom you pair you bonjet rules sudah handai tangi wi ni tele rules ong he au letak wa kan ni de jok le gi man chwa dam he mana dak leta apply you the rule 1 2 3 on 1 2 3 the rules kuwa ki one business kiwa mem rules one command mem rules the you chim gara andai kan am rules po common pudiang emotion ini pun yo jing le bor wa ini liang hora issues untuk do jing le bor dan hi kejing penra kejing cak buram apa house yang maksudnya kan to jing ja wa sin andai ni por ni dak bon gi jing tho ji bon resolution rai andai mjm wa priang ki penduk pendam ki do awat ki ba tin ki discuss tin ki from po house ni ban cd ngaro leader of opposition walk out ani singi walk out kang ani ba mem sab de what's the point of calling a business do ja boram ka house yang i go man session po council do ongi duci stay ngenta kasana how mit dekut ke session feeling media radio pini kamu ki so business memi yang isi lah mem business iwara business yura isu klam la penduk bagi report tapi ni tak mang jing le bor dengan sarkar dengan MPP let executive committee hiti ro chairman le da ong wi ngawa da ong penduk dam ham iklat uklam gina ni da ka pon ong penduk bet na
Ite cak sekom ho pressure yang kita go pressure yo kita dah aman kan ni tekan ni ketren mau ya kam ni mau elat pi bang pek ba le am kam tip pi kan ni jingja yo chi hi man man ga jing pelai ha jing pelai kan ni isi po yong ga jing elam yong ma tambor sibat kam sui em di po ha ga NPP ha ga ni isi kan ni yang ngai te pa open yo le dau percaan ni gasni wa mam sang sup man bio jing le bor akam gini po ka house de yo kam go yung yong ki ka house yong ki hen rem sang thu itu kini go yung to wan ra di pet ba i kam gi bro de jit pet ba am kaman rai ya ki issue plam itu hen re de le bor penduk pendam jaga voice kum to jing penduk yang am to woduk yang ande duk bersnya yu voice yang ibruhi apo yang ka council yang ite penduk gini macam simply utim man failure ge ngaro pi ra ini gang pun bhai ga i lembang e governance di station di pun bhai ga kam council no bhagi yur tiar ge kau thame whether you no the seram na apa hotline website yang jhadc.nic ha hati poros dangan di poros dangan ngaman yang dah sedai itu website dari nek jo bat lepas you chairman ni tam tak no chairman dah tak gitu di MBC executive member itu tak executive member gitu lang ki MBC orang mana MBC kami teman-teman kami masnya jak borom ho yo kan ni hak pertai teknologi everyday kan itu small example ha anda dang bon sa ko discuss ni pelam to aging mode aging benci le aging mode itu kamu improve jaga kelompok mereka tadang bon bang to pelam ro aging mode ki andre tinggi jaga failure kelompok mereka ni ki tem cari weng di dai bor jaga ni emotion tang ya kelam na mio dia kelam po la house te dau dau betinya gi ya kedau yo failure yo ki